Poštovani pratioci, dobrodošli na kanal Privremene skupštine naroda dostojnog srpskih, zemalja i pomorskih. Ja sam Dragana Vujović. Moj gost u serijalu Progled je gospodin Milan Mandić, narodni poslanik, zamenik predsjednika Privremene skupštine naroda dostojnog srpskih, zemalja i pomorskih i advokat. Kad pravda tamnuje, kriv da caruje, kaže naša narodna poslovica. Kad pravda tamnuje, utamničeno je društvo u celini, a tvorevina zvana država je lišena humanog smisla. U takvom stanju stvari, šta od života ima čovek kao jedinka? Šta od samosvojnosti ima narod kao kolektivitet? A šta imaju tamničari? Čovek, narod i tamničari imaju nešto što ih spaja. To nešto je strah. Tamničarima je oružje, a šta je strah za one protiv kojih je uperen? Možda je najbolje u romanu Tvrđava opisao Meša Selimović. Citiram. A meni se čini da je strah najveća sramota ovog svijeta i najveće poniženje čovjekovo. Izmahnut je nad njim kao bič, upren u grlo kao nož. Čovjek je opkoljen strahom, kao plamenom, potopljen njime kao vodom. Plaši ga sudbina, plaši ga sutrašnji dan i plaši ga vladajući zakon, plaši ga moćniji čovjek i on nije ono što bi htio biti, već ono što mora da bude. Umiljava se sudbini, moli se sutrašnjem danu, poslušno ponavlja zakon, ponizno se smiješi mrskom, moćnom čovjeku. Pomiren da bude nakazna tvorevina, sačinjena od straha i pristajanja. Zapisao je Selimović. Srbija danas, zahvaljujući studentskim protestima, gotovo da je prestao da bude zemlja zastrašenih ljudi. To bi trebalo da znači da se još gora strahovlada neće izroditi iz ovog političkog cirkusa u kome po nalogu gazda sa političkog zapada igraju vlast, opozicija, kvazipatriote i nevladni sektor. Među njima su i neka nova, javnosti nedovoljno poznata ili sasvim nepoznata lica, originalci koji čekaju da preuzmu poluge moći i upravljanja strahom, uz obavezu da bivšim vlastodržcima ne zafali ni dlaka sa glave. Gospodine Mandiću, čast mi je da vas ugostim u studiju Privremene skupštine naroda dostojnog srpskih, zemalja i pomorskih. Čast je moja, pozdravljam vas i vaše gledalce. Na protestu u Nišu obnarodovan je 2. marta studentski edikt, u kome se kaže da je reč o proglašavanju vrednosti za koje se studenti i slobodni građani bore. Citiram. Kao zavet budućnosti i državi u kojoj želimo da živimo. Završen citat. Šta je pravno gledano edikt i imamo li takvu vrstu obznana u našoj pravnoj istoriji? Pa mogu da pokušam, s obzirom na činjenicu da smo mi odluke donosili u periodu od 2020. od juna, 16. juna 2020. kad smo osnovani, pa nadalje, brojne su odluke koje su donošene, a neke od njih, komotno mogu reći, kao da su prepisane i kao da su identične ovim načelima koje su studenti u svom ediktu obznanili javnosti. Ta načela, kao što sam već rekao, su opšte prihvatljiva i svakome ko je patriota, rodoljub, nisu strana, naprotiv, želi da njegova država izgleda baš tako kako su studenti opisali u tom studentskom ediktu. Edikt sam po sebi, rekao sam, nije pravni akt, ali odluke Privremene skupštine jesu. I one su inkorporisale ta načela koje su studenti u ediktu objavili u svojim odlukama. Neke od odluka koje se tiču upravo ovih načela koje su proklamovali studenti, a koje smo mi donosili još u periodu 2020. godine, kao da smo znali da će doći ovo vreme. Mi smo se nadali da će to vreme doći ranije, međutim, sve, kaže naš narod, sve u svoje vreme, pa i ovo.
Narod se jeste oslobodio od straha, to je očigledno, i on izlazi na ulicu željan pravde, željan slobode i željan da vrati svoju državu u svoje ruke. Ta država je ovom narodu oteta. A mi smo 2020. godine, juna meseca, formalno pravno tu državu narodu vratili u ruke. Nažalost, narod nije bio informisan o toj činjenici i vremenom informacija o našem postojanju i o našem radu dolazi do javnosti, a načela koja smo mi u svojim odlukama proklamovali i ozakonili time, biće temelj države koja će pripadati upravo svim njenim državljanima, odnosno građanima. Niškim ediktom je proklamovano 8 odredbi. Akt počinje odredbom o slobodi, sledi odredba o državi, a zatim i ona o pravdi. Možete li uporediti sadržaj tih odredbi sa analognim odlukama koje je donela privremena skupština počev od 2020. godine? Mislim da su i najvažnije odluke koje se tiču upravo ovih načela, a to su načela o slobodi, o državi i o pravdi, donete upravo na samom početku rada privremene skupštine naroda dostojnog Srbije tada, u junu mesecu 2020. a i onda i kasnije na sledećim sednicama. Ono što je sada aktuelno upravo zbog studenata i njihovih plenuma, to je ta neposredna demokratija kojoj se sada svi vraćaju, a ona je odavno bila zaboravljena zbog ove predstavničke demokratije koja je od uvođenja višestranačja u Srbiji bila, da kažem, glavni oblik političkog delovanja u Srbiji, a ta neposredna demokratija je bila zaboravljena, faktički jedino je ostala u vidu referenduma i u vidu narodne inicijative. Međutim, studenti su je vaskrsli kao ideju, iako smo je mi još 2020. godine promovisali kao jednu i najvažniju ideju kojom vraćamo državu u ruke naroda. Mi smo na jednoj od prvih sednica doneli odluke koje se tiču upravo tog političkog procesa koji mora biti sasvim drugačije organizovan u odnosu na ono kako je to sada. Ukinuli smo finansiranje političkih partija kao jedan od načina finansiranja. Političke partije finansirale su se iz državnog budžeta. To je dovodilo do korupcije, kao što znamo. Neću detaljisati i pojašnjavati te opšte poznate činjenice, upravo sa ciljem da bismo te političke stranke kao oblik organizovanja stavili u drugi plan. Taj koji želi da se organizuje političku stranku, to će morati da uradi u svom trošku, ukoliko zaista to želi na taj način da vrši političko delovanje. Mi smo stavili u prvi plan pojedinca, za koga će birači, počeo od mesne zajednice preko lokalne samouprave do same državne skupštine, glasati, znajući njegovo ime i prezime, njegovo poreklo, njegov razvojni put i njegovo obrazovanje i sve ostale kvalitete koje on ima kao čovek. Taj čovek, taj poslanik, neće imati imunitet od krivičnog progona koji su imali poslanici, recimo, u Narodnoj skupštini, i upravo iz razloga da ne bi mogao zloupotrebama, vršeći zloupotrebe da prođe nekažnjeno, kao što bi eventualno poslanici koji su zaštićeni tim imunitetom danas mogli da prođu, odnosno prolaze sve ovo vreme. Taj imunitet koji nema potrebe da postoji ukoliko je čovjek častan, pošten i ako želi da časno i pošteno predstavlja svog komšiju, svog prijatelja i svog glasača koji ga je delegirao u predstavničko telo u kojem radi, nema potrebe da ima imunitet takav čovjek. Takav čovjek zna da je to čast, zna da je to donosi određeni ugled, ali je ogromnu obavezu da se radi baš o interesu naroda i da se volja naroda koja ga je poslao u to predstavničko telo upravo i reprezentuje to predstavničkom telu. Pored toga što su ukinuti imuniteti odbornicima, odnosno narodnim poslanicima, mi smo i mandate, da kažem takozvane mandate, tih lica skratili. Dakle,
mesne zajednice, odnosno ljudi koji predstavljaju mesne zajednice, mogu biti opozvani od svog biračkog tela po našim odlukama već nakon mjesec dana ukoliko ne rade ono što su obećali svom biračkom telu, odnosno svojim biračima. To se isto odnosi na odbornike u lokalnim samoupravama, dok su poslanici u Narodnoj skupštini, odnosno državnoj skupštini, mogu biti opozvani posle 3 mjeseca od momenta kada bivaju birani. Za ministre predvideli smo da se biraju konkursima, dakle na osnovu stručnosti iz određene oblasti u kojima trebaju da budu na čelu tog organa državne uprave, a ne po političkoj podobnosti. Oni takođe imaju ograničen mandat, dakle ne 4 godine kao što je do sad bilo, nego mogu biti opozivani već nakon 6 mjeseci ukoliko ne pokazuju rezultate rada o koje su obećavali svojim biračima. To je jedan od načina koji smo uspostavili i ozakonili svojim odlukama, a koji se tiče vraćanja države narodu. Samim tim i omogućavanje slobode tom narodu koji se onda pita u svojoj državi za odluke koje državni organi i donose i sprovode, a ne kao do sad gde je narod u suštini uvek bio dovođen pred svršen čin i morao je, hteo ne hteo, da prihvata odluke, zakone i propise koje je država donosila, a za koje se apsolutno nikada nije pitao, niti mu je iko rekao od njegovih takozvanih predstavnika da će biti donošene u parlamentu ove države. Oni su zloupotrebili faktički te mandate, zloupotrebili su politički sistem u kojem je Srbija jedna izborna jedinica, gde postoji takozvani proporcionalni izborni sistem, gde birači, konkretno državljani ove zemlje, ne znaju ni ko će biti poslanik u toj Narodnoj skupštini, sve dok to ne objavi šef određene političke stranke koji sastavlja te liste takozvanih poslanika, koji su sve samo nisu poslanici, pa smo zato imali prilike da vidimo lica poput poznatih starleta, kojekakvih besprizornih likova koje svakodnevno možemo da vidimo na televiziji, a koji ne reprezentuju ničiju volju osim slušaju komande rukovodstva svojih političkih partija. Rukovodstva tih političkih partija takođe ne slušaju svoje birače, imaju svoje mentore koji se nalaze u inostranstvu i koji kontrolišu sve te institucije, uključujući i tu Narodnu skupštinu, tu vladu i sve ostale državne institucije, a o tome ćemo govoriti u toku ove emisije. Ono što smo takođe uspeli u našim odlukama da promovišemo kao tu ideju vodilju koja faktički oslobađa narod ove okupacije u kojoj se aktuelna Republika Srbija nalazi, iako o tome se jako malo u medijima pogotovo govori, to je u stvari taj uzrok ovog nezadovoljstva, ovako velikog broja ljudi koji izlaze na ulice i koji zahtevaju upravo realizaciju ovih načela, a to su sloboda i pravda i vraćanje države u svoje ruke. Kažem da smo državu, između ostalih odluka, najvažnija odluka ova koju sam spomenuo, vratili narodu u ruke, ali smo takođe to činili i poništavanjem štetnih sporazuma koji su prethodni vlastodržci od 2000. na ovamo zaključivali sa određenim međunarodnim organizacijama, ali i sa drugim državama, a koji su zapravo doveli do porobljavanja ove države, a samim tim i nas kao naroda. Počeo od UNDROA sporazuma, odnosno pristupanja statutu UNDROA, preko IPAP i SOFA sporazuma koji su faktički doveli državu Srbiju u podređen položaj u odnosu na NATO, koji nas je bombardovao 1999. godine izvršivši besprizornu agresiju na našu zemlju, preko Briselskog sporazuma kojim je aktuelni vlastodržac platio svoj dolazak na vlast, odnosno prvu ratu je platio za dolazak na vlast svojim gazdama i svojim gospodarima, gde je faktički predao Kosovo i Metohiju, pa do sporazuma koji se tiču regulacije migracija, odnosno migranata, problema migranata, takozvani Marakeški sporazum,
i brojne druge međunarodne sporazume koji su doveli u podređen položaj ovu državu u odnosu kako međunarodne organizacije, tako i druge države, što je naravno protivustavno ponašanje, čak predstavlja krivično delo. Jedan od primjera je i sporazum koji su nedavno potpisali pre 2 godine, ja mislim, a tiče se nadležnosti Svetske zdravstvene organizacije u slučaju novih pandemija koje se planiraju, gde su preneli ovlašćenja za regulisanje mera i donošenje mera i sprovođenje mera sa naših državnih organa na organe Svetske zdravstvene organizacije, što je nezamislivo štetno po ovaj narod i po ovu državu, imajući u vidu da je Svetska zdravstvena organizacija jedna od glavnih globalističkih organizacija koje čini zlo ne samo u ovoj zemlji, nego i širom planete. Sve te sporazume svojim odlukama smo stavili van snage, njihovo dejstvo smo stavili van snage. I na taj način faktički isto vratili državu u svoje ruke. Bez toga ni jedna druga vlast, bilo ko pretenduje da oslobodi ovu zemlju, ne bi mogao to da učini, baš zbog toga što smo faktički potpisivanjem takvog sporazuma kao što je UNIDROIT, odnosno UNDROA, i pristupanje tom statutu, mi faktički razvlastili, mi prestali da budemo država, a postali suštinski preduzeće koje je registrovano u Bazelu u Međunarodnoj banci za poravnanja. O tome smo pričali više puta u toku našeg postojanja i rada i neću o tome dalje danas govoriti. Što se pravde tiče, mislim da je narod najviše željan pravde i da je možda to najvažniji razlog zbog kojeg u ovolikom broju izlazi širom zemlje. Ta pravda se ogleda u tome da konačno dožive da političari, odnosno vlastodržci koji su ovde uzurpirali vlast od 2000. pa na ovamo, mada je bilo primjera i pre 2000. Koji su bili štetni po ovu državu, da konačno neko od njih bude izveden pred lice pravde i da odgovara za krivična dela koja su činili. Ta krivična dela prvenstveno se odnose na, narodski rečeno, veleizdaju, odnosno izdaju. Pohranjene su uglavnom u glavi 28 krivičnog zakonika i tiču se dela protiv ustavnog uređenja. I zahvaljujući tim delima dobili su nagradu koja se ogleda u tome da mogu da budu korumpirani, da pljačkaju ovu državu i sve njene resurse i sve njene građane. I ta pljačka i korupcija je zapravo njima nagrada za izdaju koju su učinili, a ta izdaja je u suštini glavni razlog zbog kojih su od strane svojih mentora i instalirani ovde da budu faktički kolonijalni upravnici. Mi smo među prvim odlukama koje smo doneli, to su odluke o hitnom procesuiranju svih učinilaca teških krivičnih dela, a koje su, mislim da ih ima više od 500 političara koji su učestvovali kako u falsifikovanju biračkih spiskova, tako i u potpisivanju tih štetnih veleizdajničkih sporazuma, a koji su još naši članovi naše skupštine još pre njenog formiranja 2018. godine podneli, odnosno prijavili u krivičnim prijavama koje su podneli Višem javnom tužilaštvu u Beogradu i ispred tog tužilaštva stajali 476 dana, čini mi se, čekajući narod da dođe i da podrži tog tužioca koji je tada prihvatio da izvrši krivični progon navedenih političara. Među njima su i poznati ministri, poznati predsednici vlada, poznati vlastodržci koji se nama ovde predstavljaju kao strah i trepet unazad 25 godina, međutim naroda nije bilo jer niko nije ni znao za tu krivičnu prijavu zbog medijske blokade u kojoj se nalazimo, a koja je verovatno i glavni problem zbog koga smo neslobodni, odnosno jedan od najvažnijih problema zbog kojih smo kao narod neslobodni, a kao država porobljeni od strane upravo tih svetskih centara moći, te svetske zakulise koja čini zlo ne samo ovde, čini ga i na drugim mestima, ali mislim da imaju posebnu inspiraciju da to čine ovde. Najveći greh tih političara je upravo ta izdaja tog sopstvenog naroda i prvo i pre svega moraju da odgovaraju za ta dela,
a onda nakon toga naravno i za korupciju i kriminal koji je očigledan do te mere da mislim da bi polupismen tužilac mogao sa veoma malim naporom da dokaže na sudu takva krivična dela i da ishoduje osuđujuće presude. Saglasan sam sa ovim načelima u potpunosti kao i svi članovi privremene skupštine naroda dostojnog srpskih zemalja i pomorskih. U tom smislu imaju podršku studenti i od nas, ali institucija koje se oni moraju obratiti za realizaciju tih načela je jedino privremena skupština i niko drugi. Ove ostale institucije nisu naše institucije, nažalost one su okupirane isto tako kao i ta skupština, isto tako kao i ta vlada, isto tako kao institucija predsjednika Republike. To nije naša institucija, ti ljudi rade za tuđe interese, ne za naše. Da li se u odlukama privremene skupštine mogu naći vrednosti koje studentski edikt proklamuje odredbama o mladosti, dostojanstvu, znanju i solidarnosti? Naravno, i te oblasti društvenog delovanja, odnosno društvenog rada smo svojim odlukama uslovno rečeno pokrili. Dostojanstvo je najvažnija, da kažem, karakteristika svakog čoveka i država je dužna da se brine o svakom pojedincu i o njegovom dostojanstvu. Ono se obezbeđuje kako tretmanom tog čoveka kao državljanina te zemlje kojem država treba da služi, a ne da njim upravlja. I sve odluke koje smo donosili idu u tom smeru. Zašto? Zato što je čovek osnovao državu, a ne država čoveka. Dakle, zna se šta je u ovom slučaju starije. Stariji je čovek, živ čovek koji naravno da mora da živi dostojanstveno u svojoj državi i da se u svojoj državi pita. U svojim odlukama smo se trudili da sva ta načela, da kažem, ugradimo u temelje te buduće države koje svi težimo i koje svi želimo da imamo i da živimo u njoj, pa su odluke išle u tom smislu u cilju poboljšanja kako ekonomskog položaja svakog pojedinca, tako i socijalnog i svakog drugog, koji se ogleda upravo u tome da smo propisali, jedna od naših odluka je da smo propisali da minimalna zarada u zemlji Srbiji mora da bude na nivou dovoljnom za izdržavanje najmanje petočlane porodice. Mi smo smatrali da trebalo i više, ali to su stvari to je pitanje za ozbiljno razmatranje i ozbiljne stručnjake, ali da ne može da bude minimalac ne može da bude ispod tog nivoa koji je neophodan za izdržavanje petočlane porodice. Mi smo donosili odluke koje se tiču minimalne penzije, koja takođe mora da obezbedi dostojanstven život ljudima koji su penziju zaradili. Dakle, ne dobijaju je, oni su je zaradili. Dakle, u tom smislu su išle i odluke o minimalnoj penziji koja ne sme da bude ispod, mislim, 89.000 dinara, a svesni smo činjenice da kod nas ljudi žive sa penzijama koje ne prelaze 10.000, pogotovo ljudi koji su se bavili poljoprivredom i tako dalje. Trudili smo se maksimalno da ugrožene, da kažem, grupe društvene takođe obezbedimo svojim odlukama, pa smo tako donosili odluke i o regulisanju položaja ratnih vojnih invalida i ratnih veterana uopšte. Takođe smo pokušavali da rešimo problem ljudi koji nemaju struju, verovali ili ne, u 21. veku, a ima ih nekoliko desetina hiljada u Srbiji, a kojima je zbog plaćanja struja isključena. Mi smo doneli odluku da se tim licima struja obavezno uključuje, dok se to pitanje duga, odnosno pitanje plaćanja tog duga ne reši. Dakle, ne može niko da bude bez električne energije u 21. veku. I to je stav i odluka privremene skupštine. Pored toga, mi smo donosili odluke koje se tiču i zabrane raspolaganja prirodnim resursima na način da se one otuđuju iz državne svojine i prodaju kako privatnim licima, uglavnom strancima, čega smo svedoci i dan danas. Mi smo zabranili da država raspolaže svojim mineralnim resursima, rudnim bogatstvima, vodama i
drugim opštim i javnim dobrima koje pripadaju svima nama kao državljanima te zemlje i niko ih ne sme u naše ime otuđiti. Svedoci smo unazad 25 godina da se to događa. Narod se uporno buni zbog toga, protestuje, troši svoju energiju, ali uzalud. Zašto? Zato što ovo preduzeće u kojem vlastodržci sprovode volju svojih gospodara, a ne volju svoga naroda, nikada tako njihove zahteve neće ispuniti. Jedina ustanova, institucija koja bi se time pozabavila i to uvažila je upravo privremena skupština, zato što je ona te odluke već donela. Rio Tinto, koji je izazvao veliku buru svojim investicijama u zapadnoj Srbiji, Ziđin u istočnoj Srbiji, su izazvali buru takođe. Mi smo sve to svojim odlukama zabranili još 2021. godine. Da li smo i tu bili avangarda? Pa verovatno jesmo. Bili smo avangarda u mnogo čemu i mnogi su nas kopirali, verovali ili ne, čak i među ovim političarima koji su nam svima omraženi i koje više ne možemo da gledamo, što je inače i opšti utisak ovih demonstracija koje se već odvijaju unazad već više od 3 meseca, jel? Kopirali su nas zato što su te odluke ispravne, zato što su te odluke jedine i moguće i naravno da su i studenti ta načela proklamovali u tom ediktu koji je donet pre mesec dana u Nišu prilikom održavanja tog velikog protesta kojem su prisustvovali i naši članovi i naši poslanici i predstavnici naše lokalne samouprave koje smo formirali u Nišu, koja je jedna od 70-ak koje smo uspeli da formiramo od kad smo se osnovali, a to je već 4,5 godine. Sva ta načela koja sam spomenuo imaju svoju refleksiju u našim odlukama, odnosno naše odluke reflektuju ta načela. Ja sam pobrojao samo nekolicinu tih odluka, ima ih bezbroj. Da bi te odluke stupile na snagu, one su formalno pravno donete, ali da bi one bile de facto primenjene, potrebna je podrška naroda. Narod koji je izašao u ovom broju, ukoliko želi da mu se zaista ta načela koja su kroz naše odluke reflektovane i budu ugrađena u temelje ove države, trebao bi da onda i podrži i rad i odluke i postojanje svoje privremene skupštine koja pripada upravo tom narodu i koja je jedina ustanova koja zaista narodnu volju i reflektuje. Poslednja odredba studentskog edikta odnosi se na budućnost. Ona glasi: neka ovaj edikt bude naša obaveza, naše obećanje jednih drugima, da ćemo graditi državu koja će pripadati svima. Državu u kojoj će pravda i sloboda biti jače od bilo kog pojedinca, u kojoj se vlast neće služiti narodom, već će ona služiti narodu. Da li je privremena skupština već definisala način na koji bi se postiglo ono o čemu se govori u studentskoj odredbi? Da, jesmo, zato što smo upravo te odluke koje sam upravo i obrazlagao su upravo na tom tragu i one su te koje će dovesti do ovih načela. Znači, to nije reč o budućnosti, to je reč o sadašnjosti. Te odluke su donete u vremenu od 2020. do recimo nekde 2022. Sve te najvažnije koje se tiču upravo načela koje su proklamovali studenti kao njihova načela, odnosno kao načela za koje se oni bore i zalažu. Dakle, to što su naveli kao da je nešto što je stvar budućnosti, ono je stvar budućnosti, ali i stvar i sadašnjosti. I jedina, kažem, ustanova u ovoj zemlji koja se brine zaista o volji svog sopstvenog naroda, koja želi slobodu i donela je tu slobodu, je upravo ta privremena skupština koja je, eto, 4,5 godine od osnivanja, ali nažalost nije uspela da dopre do njeno postojanje, nije poznato većini, nažalost većini našeg naroda, iako smatram da ukoliko bi to bio slučaj, da bi sve te odluke koje mogu inače da pročitaju u službenom listu privremene skupštine koji smo uspeli da napravimo svojim sredstvima, radom svojih simpatizera i članova, i u kojem su sve te odluke objavljene, mogu da se upoznaju sa njima i videće da su to te odluke koje oni žele da budu na snazi u ovoj zemlji u kojoj žive. Jedna od njih je i čuvena odluka da se
vraća na snagu zakon o izvršnom postupku. U tom zakonu nisu bili predviđeni omraženi javni izvršitelji koji služe, nažalost, isključivo za pljačku ovog naroda, a ne zbog onoga zbog čega njihovo postojanje proklamovano. Ne znam koliko mi je ljudi se žalilo na rad javnih izvršitelja. Opšte je maltene mesto jedan loš odnos koji oni inače imaju prema sopstvenom narodu, načinu na koji rade, i poprilično su postali, ajde neću reći omraženi, ali nevoljeni u javnosti, a da nijedna od tih čuvenih političkih stranaka nije našla za shodno da recimo izmeni odredbe zakona o izvršenju i obezbeđenju koji smo mi potpuno stavili van snage, ili da recimo smanje naknade za rad tih javnih izvršitelja koje su besprizorne i potpuno disproporcionalne onome što oni rade i zašto oni postoje. Dakle, to je jedan od ilustracija kako funkcioniše takozvani politički sistem, odnosno antisistem u kojem smo mi živeli i živimo, nažalost, i dalje, ali ukoliko narod prihvati svoju skupštinu, vrlo brzo ćemo iz njega izaći. Studenti traže da institucije sistema profunkcionišu, da republički tužilac Zagorka Dolovac, kako kažu, počne da radi svoj posao. U kakvom je stanju pravosudni sistem? Da li je kadar da obezbedi sprovođenje ustavnih i zakonskih normi kojima su uređeni odnosi u državi i društvu? To je veoma složeno, veoma teško pitanje za odgovoriti. Od početka ovih protesta pitao sam se zbog čega se studenti obraćaju Zagorki Dolovac. Da li su oni upoznati sa činjenicom ko je ona, kad je ona izabrana, kad je postala vrhovni tužilac, odnosno tadašnji republički javni tužilac, i zbog čega smatraju da bi ona bilo kakav zahtev ispunila, a koji su je oni uputili. Studenti su mladi ljudi i ne moraju sve da znaju. Oni su bili deca kada je Zagorka Dolovac postala to što je danas. I evo, nadživela je već 2 predsednika. Mislim da je bila izabrana još 2006. Ako grešim, lako je to proveriti, ali svakako je bila u vreme takozvanih žutih lopova, kako ih zovu ovi sadašnji lopovi. Bila je republički javni tužilac i ostala eto i do dana današnjeg republički javni tužilac. Svesni smo svi, ne moramo ni da budemo ni pravnici, ni advokati, ni tužioci, ni policajci, da je nivo kriminala u ovoj zemlji dostigao takve visine da je to postalo nesnošljivo. I koliko god se mi čudili da i u našim međusobnim razgovorima isticali takve događaje koji smo svedoci svi, ali gde god da živimo u ovoj zemlji, neverovatno je da tužilac tog kalibra, odnosno tog iskustva, nije reagovao, ne reaguje na takve pojave. Sad treba narod da se zapita zbog čega je to tako. Pa to je tako zbog toga što je, kao što ni Republička skupština, Narodna skupština koja je sad postala već i reality, kao što ta vlada Srbije, kao što je taj predsjednik Republike ne služi interesima svog naroda, nego interesima svojih gospodara, isto tako i nosioci visokih funkcija u pravosuđu ne mogu da imaju svoju volju, ne mogu da služe svom narodu, ne mogu da rade po zakonu zato što imaju određene obaveze prema onima koji ih zapravo kontrolišu. To nije narod, to nisu državljani i građani Srbije, to su, rekli smo već i u uvodu ove emisije, a i u prethodnim odgovorima na pitanje, strani mentori koji kako kontrolišu predsjednike država, predsjednike vlada, tako kontrolišu i nosioce pravosudnih funkcija. Omraženi USAID koji je postao aktualan sad u prethodnom periodu zbog objava koje je nova američka administracija iznela u javnost, a koje se tiču finansiranja projekata širom planete. To je jedna ta nezavisna, po znacima navoda nezavisna agencija koja je zapravo agencija obaveštajnih službi Sjedinjenih Američkih Država. Neverovatno je, ali istinito, ona je jedna od finansijera i pravosuđa u Srbiji. Finansirala je kako obuke, shvatite to kako god, nosilaca pravosudnih funkcija, finansirala je takođe i infrastrukturu u pravosuđu, softver, odnosno programe koji se koriste u pravosuđu takođe su njihova donacija, ali nije to jedina agencija koja je to finansirala.
to je i nemački GIZ i brojne druge koje su pod plaštom razvoja demokratije, vladavine prava i ostalih floskula koje su zapravo sve floskule, nikakvu suštinu nažalost nemaju, obavljali faktički nadzor nad radom i tog pravosuđa i nosilaca pravosudne funkcije, uključujući i tu Zagorku Dolovac, koje se tužioci, ne tužioci, nego mladi studenti obraćaju. Kako je Ustavni sud kao jedini kontrolor rada Skupštine, vlade, predsjednika Republike i kompletnog državnog aparata, ali garant svakom čovjeku da će imati Ustavom garantovane slobode i prava, postao krpa kojim političari brišu patos? Zašto ustavne sudije niko ne goni krivično zbog toga što i oni krše Ustav, uprkos smjenjivanja vlasti i opozicije na funkcijama? Pa to je jednostavno objašnjenje. Slična je situacija kao i ova koja se tiče nosilaca samih pravosudnih funkcija, to su tužioci i sudije o kojima sam malo pregovorio. Sudije Ustavnog suda takođe, znači ko bi njih gonio krivično? Gonio bi ih krivično upravo taj republički javni tužilac, odnosno taj tužilac koji je nadređen i svim tužiocima u državi Srbiji. Pošto je struktura i organizacija rada tužilaštva hijerarhijska, oni moraju da poštuju naredbe neposredno viših tužilaca i kod njih je jednostavno takav sistem. Ukoliko je takav sistem, a znamo ovo sve što smo izneli u prethodnom delu izlaganja, jasno je da niko neće goniti ni sudije Ustavnog suda, koji inače imaju takođe imunitet od krivičnog progona, kao i poslanici, kao i nosioci pravosudnih funkcija. Postoji naravno i postupak da im se taj imunitet oduzme, ali to je posebno pitanje. Ustavne sudije su podbacile, najblaže rečeno, u mnogo puta. Ovde je Ustav zaista pogažen flagrantno i do te mere toliko puta da nedostatak, odnosno izostanak te reakcije od strane tih sudija govori najbolje o tom sudu i položaju tog suda, koji, ja ću upotrebiti jedan izraz koji sam čuo od kolega u međusobnom razgovoru sa njima, koji koriste vrlo često izraz uslužni sud za Ustavni sud, koji bi trebao da bude kontrolor rada i funkcionisanja svih državnih organa, uključujući tu Narodnu skupštinu, uključujući tu vladu i predsjednika pogotovo. Predsjednik je Ustav bacio pod noge, izgazio ga toliko puta da je to jedan sposoban, samostalan i nezavisan Ustavni sud morao da utvrdi u više navrata. Mislim da im je najveći faul koji su napravili, odnosno propuštena prilika ipak da postanu ono što bi zaista i trebali da budu, upravo odluka kojim su Briselski sporazum proglasili političkim aktom, iako je to par excellence pravni akt kojim je faktički potpisnik tog akta izdao sopstvenu zemlju, sopstveni narod i jedan deo teritorije faktički predao u ruke separatistima, teroristima koji su izazvali rat 1998. i 1999. godine, a koji je rezultirao mirovnim sporazumom i rezolucijom 1244, a da bi kasnije u mirnom, da kažem, u mirnodopskom periodu bio predat od strane nosilaca najviših državnih funkcija, a da Ustavni sud o tome nije, da to Ustavni sud nije zaustavio. Mislim da su se tada diskreditovali do te mere da više apsolutno niko nema poverenja da ti ljudi koji tamo sede ipak trebaju da nastave da rade taj posao. Mislim da će zbog ovog svog silnog akumuliranog nezadovoljstva od strane naroda morati da odgovaraju zajedno sa nosiocima funkcija u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti. Buru u čaši vode kod nas je izazvala odluka Donalda Trumpa da stavi pod kontrolu USAID i otpusti gotovo sve od 10.000 zaposlenih, od kojih većina radi i van Sjedinjenih država. Kakav je uticaj te agencije na naše pravosuđe, zakonodavnu vlast, izvršnu, na sistem u celini? Uticaj je značajan iz razloga što su to zapravo paravani za delovanje stranih država, odnosno stranih obaveštajnih agencija, službi, kako se kaže u narodu. USAID nije agencija
koja nema svoje utemeljenje u, da kažem, u toj obaveštajnoj zajednici Sjedinjenih Američkih Država. Sad zamislite vi činjenicu da su oni recimo tvorci i donatori tih softvera koji se koriste svakodnevno u pravosuđu, gde se svaki akt koji je podnet sudu i tužilaštvu unosi u određeni sistem i bazu podataka, a koji se posle pohranjuje u tu bazu podataka i pretpostavka je da taj koji je donirao softver može da ima i pristup tom softveru. Dakle, sve tajne činjenice koje se iznose u takvim postupcima koji su često vrlo osetljivi, delikatni, su njima na raspolaganju. Zamislite kakva je to baza podataka i zamislite vi kakva je to mogućnost za uticaj na pojedinca ili na samu državu. Pored toga, oni drže obuke za nosioce funkcija pravosudnih, često ih podučavaju kako bi trebali da primenjuju određene nove zakone koje smo doneli u postupku priključivanja čuvenoj Evropskoj uniji i na taj način i usmeravaju njihov rad i način razmišljanja koji je svakako nije način razmišljanja koji je prihvatljiv većini naroda Srbije. Mnogi ljudi su nezadovoljni radom pravosudnih organa. To nezadovoljstvo ne znaju gde da ispolje i da artikulišu, ali kogod je dopao njima šaka, nije se često, ne uvek naravno, u svakoj profesiji, u svim profesijama postoje ljudi koji su časni, pošteni i sigurno rade svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonom, ali postoje i ovi koji to ne rade i koji su sigurno između ostalog i zbog uticaja kako i USAID-a, tako i GIZ-a, tako i drugih stranih agencija zapravo propustili da služe sopstvenom narodu, a nekad svesno, nekad nesvesno zapravo služe interesima, da kažem, koji nisu naši, odnosno nisu interesi sopstvenog naroda. Scene iz Narodne skupštine u poslednje vreme podsećaju na sukobe u Crnogorskom parlamentu 2019. godine, povodom zakona o vjeroispovesti, nakon čijeg usvajanja smo imali litije kao svojevrsni referendum protiv napada na Srpsku pravoslavnu crkvu. Kakva je paralela moguća između litija i narodne podrške studentskim protestima? To je jedno zanimljivo pitanje i jedna opasnost koja uvek vreba i koja preti da se bilo koji narodni pokret, narodna inicijativa, odnosno protesti u kojima narod učestvuje, zloupotrebe. Setite se tih godina kada su tadašnje crnogorske vlasti pretile da će oduzimati imovinu Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao jedinoj zakonitoj u Crnoj Gori, u pravoslavnoj crkvi, koja je rezultirala, ta pretnja je rezultirala revoltom vernika, uglavnom Srba, pravoslavnih, koji žive u Crnoj Gori i koji su mesecima u veličanstvenim litijama iskazivali svoje nezadovoljstvo i svoj protest zbog toga što su tadašnje vlasti to želele da urade, pogotovo na način na koji su to želeli da urade, da bi nakon 3 meseca ili već koliko je to trajalo, 4 meseca, izazvali određenu političku krizu i takozvanu smenu vlasti. Ta smena vlasti, to je ono što treba u stvari da objasnimo gledaocima, a to je princip koji se odomaćio i taj izraz se odomaćio u nekoj javnosti, smena Kurte Murtom. Dakle, sjaši Kurta da uzjaši Murta je princip koji je gospodarima naših vlastodržaca jako prihvatljiv, a narodu ne donosi ništa. Dakle, apsolutno ništa, nikakvu promenu. U Crnoj Gori, setite se, znači oko 3 meseca su ljudi izlazili u ogromnim brojevima i procentima, su izlazili na ulicu svakodnevno, da bi rezultat svih tih njihovih protesta i te političke krize bio prvo izbor Miodraga Krivokapića, a neposredno nakon toga mladih, lepih i perspektivnih neukaljanih kadrova kao što su predsjednik Milatović i predsjednik Vlade Spajić, koji govore strane jezike, koji su lepi, koji su lepo obučeni, koji se lepo ponašaju, koji su obrazovani na zapadu, gle čuda, i koji su faktički na vlast došli upravo zbog tih litija, ponavljam, u kojima su učestvovali prvenstveno Srbi, pravoslavni, uz podršku naravno i muslimana i katolika koji su iskazali svoju ljudskost i dostojanstvo tada i podržali svoju braću u opravdanim zahtevima.
A šta su dobili ti ljudi koji su izlazili na litije sve te godine? Dobili su novu vlast, odnosno nove vlastodržce, a ono što im je bilo na srcu i što im je najviše smetalo kod ove prethodne garniture koju predstavlja Milo Đukanović je priznanje Kosova i Metohije od strane Crne Gore, koje je verovatno najtužniji događaj u istoriji te države, ulazak Crne Gore u NATO i procesuiranje kriminala koji je sprovodila taj režim na čelu sa Milom Đukanovićem kao svedočenim rukovodiocem svih tih nečasnih radnji. Šta su dobili od ta 3 zahteva koja su im bila, da kažem, pretežna i na srcu? Nisu dobili ni jedan zahtev. Crna Gora je i dalje u NATO-u, iako se narod Crne Gore nikada nije ni pitao za članstvo u NATO-u. Tu je odluku donela Narodna skupština u Crnoj Gori. Priznanje Kosova nije povučeno, iako su ljudi uspeli da izdejstvuju smenu tog režima, litijama, protestima, i te zahteve su isticali. I takođe Milo Đukanović i dalje nije odgovarao ni za jedno od krivičnih dela za koje se sumnjiči, o kojima su javno govorili svi kako u parlamentu Crne Gore, tako i kao predstavnici opozicionih tih političkih partija. Slične stvari se dešavaju kod nas. Unazad 25 godina, verovali ili ne, proverite ako lažem, moj je greh, ali ne lažem, govorim istinu, niko od vršilaca vlasti, političkih funkcionera, političara uopšte, od 2000. na ovamo nije odgovarao ni za jedno od krivičnih dela, a svedoci smo da ih je bilo bezbroj. Kako je moguće da niko nije procesuiran i pravnosnažno osuđen za bilo koje od koruptivnih krivičnih dela, kad već krivična dela izdaje zbog ovih napred navedenih razloga ne mogu da budu procesuirani jer to gospodar ne dozvoljava. Pa upravo je to razlog. Vrana vrani oči ne vadi. Dakle, političke partije, koliko god vama izgledale sukobljene u javnosti, veoma dobro sarađuju u ovom antisistemu, slušaju isto gospodara i oko suštinskih stvari se uopšte ne razlikuju ni SNS, ni DS, ni SDP. Setite se, ili kako se već zove, Partija Slobode i Pravde i druge, neću ih ni nabrajati. Uopšte nisu važni. Niti su nadležni, što bi studenti rekli. Znači, oko svih stvari koje su krucijalne za njihove gospodare, oni su saglasni. Sasvim sigurno niko od njih ne bi poništio i izašao iz Briselskog sporazuma, sasvim sigurno niko ne bi izašao iz IPAP i SOFA sporazuma, koji nas je podredio NATO-u, iako glumimo neku neutralnost i bratstvo sa Rusijom. Ti naši lažni predstavnici su tu Rusiju izdali toliko puta da je to sramota od koje ćemo se teško ikada oprati. Poslednja sramota se dogodila upravo sad, pre nekoliko dana, kada su glasali po ko zna koji put u Skupštini Ujedinjenih nacija protiv te Ruske federacije, koja je naš prirodan partner i saveznik, bratska država i bratski narod. To nismo uradili samo tad, uradili smo jedno 7-8 puta od kada je počela specijalna vojna operacija, ali eto, zbog greške tog našeg tamo ambasadora koji je pogrešno dugme stisnuo, mislim, objašnjenje je toliko smešno da je prosto neverovatno da bilo ko može da poveruje tako nešto. Jednostavno, taj način na koji oni rade upravo slušajući te svoje, da kažem, svoje gospodare, i niko ni iz takozvane opozicije ne bi povukao taj glas koji je dat na toj rezoluciji. Dat za tu rezoluciju. Oko svih globalističkih agendi koje sprovodi naš predsjednik Vrli, koji je prihvatio u Davosu da to sprovodi, a tamo mu je obećano da će doživotno vladati baš zbog toga, a koje se tiču COVID pandemije, svih ostalih agendi koje se sprovode ispod žita, dosta tiho i kao neprimetno, međutim one su ključne za te njegove gospodare, koliko god nama ne izgledale tako važne, one su te koje su važne i zbog čijeg sprovođenja on dobija nagradu ovde da nas tlači, pljačka i rasprodaje ove naše preostale resurse. Te agende se ogledaju i u takozvanoj regulaciji migranata, odnosno pitanja migranata. To se ogleda u 4. industrijskoj revoluciji, promociji pametnih gradova i sličnih gluposti, kada mi još nismo rešili pitanje kanalizacije u brojnim lokalnim samoupravama, uvođenja 5G mreže, uvođenja obavezne vakcinacije, prenošenje, odnosno omogućavanje državnim organima, čitaj i Svetskoj zdravstvenoj organizaciji zbog onog čuvenog sporazuma, da ona pod određenim uslovima uvodi u slučaju pandemije, kako je
bi trebalo da bude, nije nazivali zapravo je pandemija, zato što znamo kako nastaje i da ne nastaje prirodnim putem. Bili smo svedoci toga 2020. godine. Nadležnosti za mogućnost uvođenja obavezne vakcinacije faktički prenose na jednu globalističku organizaciju koja je na umoru, koju i Sjedinjene Američke Države predstavljaju da finansiraju, a uskoro će i druge države da izađu iz nje. Naši vlastodržci vajni prenose takvo ovlašćenje na takvu organizaciju. Mislim da nijedan iz opozicionog bloka političar ne bi imao ništa protiv takve odluke. Naprotiv, i on bi se povinovao tim i takvim odlukama, baš zato što, kažem, znači njima je svima zajedničko da su skloni, da kažem, skloni su izdaji i oni su svako u neko svoje vreme etapno izdavali ovaj narod. Setite se šta su pitanja bila početkom 2000-ih. Pa početkom 2000-ih je bilo pitanje izručivanja naših rukovodilaca, državnih funkcionera i generala koji su državu branili u Hag. Setite se kad su svi bili isporučeni da je to bio, da kažem, jedan od uslova za, ne znam, pridruživanje Evropskoj uniji koji dalje nismo ušli. Setite se da su insistirali na nezavisnosti Crne Gore, pa je to faktički prihvaćeno. Setite se mase drugih stvari koje smo morali, recimo IPAP i SOFA sporazum su jedan od tih uslova gde smo mi faktički podređeni NATO-u. Potpisivanje tih sporazuma gde, ne znam da li narod zna, da pripadnici NATO zemalja, odnosno NATO vojski, odnosno zemalja koje su saveznice Sjedinjenim Američkim Državama, to su zapravo NATO zemlje, mogu u ovoj zemlji da rade šta god hoće, bukvalno. Znači, oni imaju diplomatski imunitet koji im je ova država dala. Dakle, u slučaju da učine krivično delo, da nekoga ubiju, zgaze, povrede, opljačkaju, ne daj Bože, siluju ili nešto, neće odgovarati ni krivično, ali verovali ili ne, neće odgovarati ni za naknadu štete. Naprotiv, oni će jedino što mogu biti deportovani u zemlju porekla, gde će tamo njihovi sudovi možda im suditi, a možda i neće. Dakle, Briselski sporazum i ostale sporazume sam spomenuo i neću se ponovo na to vraćati, ali to su te agende koje dovode pretendente na vlast u ovoj zemlji na vlast. I ta hidra koja se nalazi, kažem, van ove zemlje, upravlja predugo ovom zemljom. Rekao sam da je nagrada svima njima, dakle svim tim kečerima koji glume te borbe u Skupštini. Svi znaju ko su kečeri i svi znaju da su te borbe zapravo jedna prevara i laž, odnosno jedna gluma. Svi ti glumci jedni drugima prete da će, kada oni dođu na vlast, ovi drugi biti procesuirani i to se nikad nije dogodilo, niti će se dogoditi upravo iz ovih razloga. Mislim da je krajnje vreme da se i narod osvesti u tom smislu mislim da su studenti u tom smislu uradili jako dobar posao ograđujući se od svih tih političkih struktura. Moraju da se ograde i od tih nevladinih organizacija i takozvanih eksperata koji nude nekakve prelazne vlade. Mi se stariji sećamo eksperata koji su u svojevremeno bili recimo u partijama poput JUL-a ili poput G17+, jedan od tih eksperata i danas savjetnik za takozvana arapska pitanja omraženom predsjedniku. Pa bih zamolio studente, a i narod, da imaju u vidu i tu činjenicu da se i sad nude novi neki eksperti kobajagi nezavisni, koji bi, eto, kao uređivanjem biračkih spiskova ili ne znam kakvim oslobađanjem medija doveli ovaj sistem u red, pa bi onda, eto, mogli da se održe slobodni izbori. Ne, slobodni izbori u ovoj državi ne mogu da se održe. A jedan od razloga je i to što su birački spiskovi nikad neće srediti, baš iz tog razloga što su ti birački spiskovi rezervoar glasova tom gospodaru tih političkih aktera, iz kojeg on zagrabi svaki put onoliko koliko treba onoj opciji za koju se opredelio da ovde kao bojagi vrši vlast. Ta krivična prijava koja je tim povodom podneta od strane naših članova još 2018. godine, pre osnivanja Skupštine, ali ti ljudi su tada podneli krivičnu prijavu zbog podatka koji su dobili od Republičkog zavoda za statistiku, koji je tačan podatak dostavio njima, iz kojeg se videlo da su u tom momentu u biračkom spisku bili upisani 1.764.000, bilo upisano 1.764.000 mrtvih ljudi koji su izlazili na izbore i glasali uredno na tim izborima. O kakvim onda mi možemo izbornim demokratskim procesima da govorimo? I da li su ikada i jedan ekspert tog tipa se zapitao zbog čega takvo nešto nije procesuirano i zbog čega se takva jedna stvar nije
jednostavno rešila na dobrobit i korist svakog pojedinca u ovoj zemlji. Pa upravo zbog tog razloga, zbog kojeg o kojem sam govorio pretežno u ovom mom izlaganju, a to je da je ova zemlja okupirana. Okupirana je još 2000. godine, narod o tome nije obavešten, ta okupacija je bila jedna puzajuća, tiha, perfidna okupacija koja je sada dostigla kulminaciju. Kada se tih okova mi oslobodimo, oslobodit ćemo se mi i Vučića, i Đilasa, i Marinika, i svih ovih eksperata koji se nude, i konačno će ljudi pametni kao što su ti studenti moći doći do izražaja, pametni, sposobni i časni, naravno, i oni koji budu zaista birani od svog naroda, biti predstavnici tog naroda u toj državi. Dok se to ne dogodi, dok se ne oslobodimo te okupacije, dok ne imenujemo stvaran uzrok svih naših problema, mislim da nam spasa nema. A to je privremena skupština i njeni članovi su to uradili već odavno. Mislim da su pravu dijagnozu postavljali još na početku svog rada i delovanja, i ta dijagnoza, odnosno ta dešifrovanje svih tih problema je zapravo potvrdu je dobilo upravo ovim aktuelnim dešavanjima, a mislim da će dobijeti sve više i više u budućnosti. UNIDROIT sporazum i dalje je tema samo za pojedine i to alternativne medije, prevashodno YouTube kanale. Koji i kakvi su sve ugovori i sporazumi uvedeni u pravni poredak pod okriljem UNIDROIT-a? Pa smo i postali zemlja haosa u kojoj narod mora da uzme metlu i sve počisti. Pa svi štetni sporazumi o kojima sam govorio doneti su pod okriljem tog UNIDROIT-a. Mnogi propisi zakonski koji su donošeni od 2000. na ovamo donošeni su isključivo na štetu ovog naroda. Dakle, ne svi i ne u potpunosti, ali brojni koji su donošeni su na štetu ovog naroda. Iz glave mogu da se setim, recimo, kažnjavanja lica odnosno roditelja koji ne žele da vakcinišu svoje dete dok ne dobiju garancije od ove države da ta vakcina neće prouzrokovati određenu štetu tom njegovom detetu. Postavljaju konkretna pitanja i nikad ne dobijaju odgovore na ta pitanja, a za uzvrat država protiv njih pokreće prekršajne postupke u kojima oni bivaju kažnjavani ili ne bivaju, zavisi da li uspeju da se odbrane od tog prekršajnog progona. Mogućnost ministra zdravlja da uvede obaveznu vakcinaciju uz konsultaciju sa institutima koji se time bave zaraznim bolestima, koja je predviđena u zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, je jedna od odredaba koja je uvedena pod okriljem upravo tog UNIDROIT. Dakle, taj UNIDROIT, kao i svi drugi sporazumi, morali bi da budu u skladu sa našim ustavom. Nijedan od njih nije u skladu sa našim ustavom. To, nažalost, takozvani Ustavni sud nikada nije utvrdio, a mogao je i morao je da utvrdi da nisu u skladu sa ustavom i IPAP i SOFA, i Briselski sporazum, i Marakeški sporazum, i sporazum sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, i ini sporazumi, ali to ne čini upravo zbog toga što mislim da su to moje kolege iz Skupštine mnogo više od mene i mnogo bolje od mene objašnjavali. To je direktna posledica tog UNIDROIT sporazuma, odnosno UNDROA. O tome se malo govori u javnosti, govore pojedinci sad na YouTube-u, ali od početka mislim da je Dušan Dunđer bio prvi čovjek koji je o tome govorio. Ljudi koji su ga poznavali, uključujući nas iz Skupštine, smo to ranije saznali, o tome govorili i stavili ga van snage još 2020. godine. Dakle, sad su se pojavili i određeni drugi ljudi koji o tome govori, hvala Bogu da je tako, i treba da ih bude sve više i više. Nadam se da će svest o tom problemu biti i šira i da će i među ovim ljudima koji izlaze i protestuju, da će doprati do njih i da će i oni uzeti to u razmatranje i staviti, što kaže naš narod, prst na čelo i razmisliti da li je zapravo to taj uzrok koji nas je doveo u ovo stanje u kojim smo svi svakako nezadovoljni. Ko su stvarni gospodari političkog života i smrti naših političara, pravosudnih funkcionera, intelektualne i ostalih kvazi elita koje se četvrt veka nekažnjeno bave veleizdajom? I da li je svima njima jedina opozicija ovaj opljačkani i sada na noge podignuti narod? Gospodari naših, da kažem, vlastodržaca, bilo da su oni na vlasti ili da su u opoziciji ili da se nalaze u tim nekim nevladinim organizacijama ili da glume neke patriote po ovim ili onim medijima,
stvarni gospodari njihovi nalaze se van granica ove zemlje. Oni su takozvana svetska zakulisa, duboka država, globalisti, imaju bezbroj naziva, kao i onaj kojem se oni suštinski klanjaju. I oni su ti koji nam određuju sudbinu. Njihove institucije koje predstavljaju, da kažem, njihova htenja i njihovu volju su poznate u javnosti. Dakle, to su Svetski ekonomski forum, to su NATO pakt, to je Evropska unija, to su Svetska zdravstvena organizacija i brojne druge. Oni ih kontrolišu, oni, da kažem, kreiraju njihovu politiku i njihovo delovanje, a na našim vlastodrcima je samo da slušaju te komande i te naredbe. Dakle, tačno je, oni glume vlast zapravo, vlast suštinska je van ove zemlje, sve dok se narod ne seti, ne doseti i ne podrži svoju privremenu skupštinu. Tada kreće to oslobođenje, tada kreće taj preokret. Formalno pravno svi uslovi su ispunjeni, dakle mi smo ih ispunili još 2020. godine, ali da bi bili faktički ispunjeni potrebna je podrška naroda koja je za sad je nema, zato što narod još uvek ne zna za nas, ali kada sazna, nadam se da će to i učiniti i vidjet će ljudi drastično brzo takve promjene kojima se nikada ne bi nadali da su moguće. Mislim da je narod zaista jedina opozicija u ovom političkom sistemu. Narod, a sa druge strane sve te elite i kvazi elite koje ste pobrojali, oni su sa jedne strane, mi smo sa druge strane. Vreme je da mi uzmemo stvar i državu u svoje ruke. Gospodine Mandiću, hvala na izdvojenom vremenu i objašnjenjima koje će, verujem, pomoći u sagledavanju uzoraka pominjućih kretanja u našem društvu. Zahvaljujem se na prilici da kažem ovo što sam rekao u toku ove emisije. Nadam se da sam doprao do što više ljudi i nadam se da će ovo što sam rekao dopreti do ovih ljudi koji izlaze na ulice opravdano nezadovoljni, željni pravde i slobode. Ta pravda i sloboda je obezbeđena, ta pravda i sloboda je omogućena. Uzmite je u svoje ruke, podržite svoju skupštinu, privremenu skupštinu naroda, dostojnog srpskih zemalja i pomorskih. Hvala vam na pažnji. Poštovani pratioci, hvala vam što ste uz nas. Do našeg sledećeg susreta želim vam svako dobro.